Fede, ti como viviches aquel día do campeonato de Liga? O campeonato de Liga? Sí. No. Foi o día da miña boda. Estás de... No. Sí. No. No, pero casi. Foi No, pero o mismo Bran. E durou a alegría tanto como a nosa, 1 ano. Pero... Eu estaba... É un chiste, ó. É un chiste, agora xa non, pero daquela carallo. Xe miña nai pedía estar quieto. Eu estaba en Laxe, gravando Mareas Vivas. E esa tarde de venres, bueno, ao acabar marchei pa Lugo, porque a viña ex era de Lugo. E vivino ali en Lugo. Éramos eu e máis meu cuñado daquela, bañándonos nunha fuente en Lugo, que non me acordo do nombre. Joder, tío. Sí. Pero víchelo bueno, o partido por la tele, claro. Sí, claro, pola tele, sí. Pola tele, con este chándal. Hostia, tío. Este chándal que despois dixemos aos pilotos, joder, podíamos salir con chándal ali en Eravisto, e tal, pois este era o chándal dese ano. Coxeronlle o da Adidas porque na gallega queixáronse. É raro que se queixen na gallega de algo, É raro. Xa é raro. ¡Lo quieren borrar! Pois lo borraron. ¡Lo quieren borrar!